Yo, Mr. Boy. Wimwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mĩmbi TV, ngwiraga niho mucii wigue wi mucii. Munabii Pastor Kanyari onetio rukungu mwena wa TikTok, hau ni thutha wake kwambiriria guthie live akienda atumirwo iheo na mbeca. Akenya aria mahuthagira TikTok maugite Kanyari aguciriirio ni mutambo-ini ucio ni milioni 4 iria marahuthaire Brian Chira uria wirigite gukua, na makehita matiramutumira ona ciringi niamu niakimenyerete uru. Arageria kumetera nginya crusade no matirehania na uhoro ucio. Riu maoni ma andu ni maingi muno kumania na hujia tunete Pastor Kanyari oho na Pastor James Ng'ang'a nake nikinyitie mwena uria niamu TikTok nikiri mbeca ukimihuthira na njira iria gibatie. No riu maoni ma andu ni maingi, turona ta Ruthi arauga atiriri ikumwogekia Pastor Kanyari, arauga tap tumeni gift, tumeni kofia, tumeni maua, siata angatuhubiria kidogo. Ni njira iria araingiririe na Pastor Kanyari mwena uria wa TikTok. Andu marakiuga kabangira mbiriri na mahoya kimahunjirie kidogo makihana marakiruta na njira iria gibatie, no yarakiingirire na gukimera tap matume gift na matume ngofia. James akauga atiriri kanyanga shingo vizuri sasa niamu aria ni makiamuite liwaro na riwe matirakimuikiria kanyamu. Aje akauga atiriri Mariseni yeye amezoea watu sana after begore agitumagwo ya 310. Hana akauga atiriri nilikuwa naruka huko nione kama nitaokoka, lakini wapi, TikTok lazima 310 itoke. Hon Samuel akauga atiriri hatuna mapeni bro enda akatafute shambani. No ni wandu aria makihuritwo ni matukuyo ni thutha wake Pastor Kanyari ukiingira mwena uria wa TikTok ina ngumo nene. Woni waku ni uriku kumana na video ya ira? Comment hau thini ugituike wa gushare oho na gusubscribe Miaki na Mĩmbi. O ihinda ringi nitaumagara.